大家平安，điều điều vai tu cho cả jam jaman nama ka tinana sulivat saka tu cho ka jam jaman na uruta supina kainwa chama si mazai to vinchika ni yohana tigamia sika masa musan imazai to ita suratan imazai to ita kayang patu tapuru katu tiro kayang 约翰二书1章1到13节。Dia na namasang chiro seman tigami yaken tanusu na pinili inua cema sa nama paalaya vavayan katwa marka suwalak ku sini kiliva kemo na pauri au inika mano kena amin nuana kiliva namaya uta azwa na kamalang toa kauridan na turu mapolat ayatwa azwa kauridan na turu itwa ta warung saka uri na kitevel ta nuite na pate paraurao azwa na pakisumali pasiling pinauran sulivatan uri sipakizang ta nuite nuata kama semas katoa ala kenuata kama semasa ti Yesu Kristo. Toa sika izwa nuata kilivak sate pasusu toa kaurida na turu. Marvake na rava ca patsun toa marka suwalak zuma kiparairai toa zwa sini pazazeka te tanuiti nuata kama semas sa pasususu toa kaurida na turu. Aupai tisuna nama paalaya vavayan izwa uriku siki aung tanusun tutsu para kilivalivaki aichu aku sivici kitanusun ini kamanu masanita lavawana pazazkat mavana zwa ta tinavra kanga sini pazazkat tanutina kamasipatagi azwa ku si ayaya kilivak mavana zwa na kuyanu inika tena pasusu toa pazazikat noa cemas awai chua pazazikat mavana zwa no linangda kemasi patagil tu orinu pasuswana maro kilivaliva ka para orau pai turuwa nga rava sa venca na vaika semainu to na zoanga ika cawan inika paka pauri de toa patarati Yesu to Kirisitu ti madu namasan cau sa sangkacawan aichu mavan na zwa pinaka rwca azwa pinaka namasang ala ni Kirisitu. Kiba poringavu toa inika nu shika masipunan toa nu kini pusensengan sanu tavraki ya nama pakatizwa anu pakareva nu izwa inika pasusu toa turu ni Kirisitu saka pasasada na seman neka toa semas azwa namaka pasusu toa turu mavana na sejame anga toa ta kama semas katoa alak no izwa cau sema tanmun saka inika temau chika retai chua turu maya pasazwa ituanu uma maya uta ki aivivan daya madu ti madu ayatoa no su ki aivivanan kisuna anaki pakyan anga tuazwa na kuya kakudan ni maju liawanan uriku sipa semarau tanumung lakwa ini kakena tengeraya sema vici nama puzangaraken sakamaya tu sema tanumun sate para pasucung sate para aivivu tuata sika
na kemala marvananga ayanga ayaya tanusun azwa marka alak no nuasu vitek vavayan pinili uta noa semas aichu kai noa semas sinvi chikima zaitwa约翰1、2书约翰2书的1章1节到13节Chorinata kita supui nanga kemalu tu suaka teman-teman asini putarwan tamiten 愿真理与我们同在，愿真理与我们同在。身处多元化社会，我们需要学习以多种角色看事情，但这不代表没有一个真理。换句话说，基督徒应常常思辨，清楚什么才是真正的福音真理，并检视自己的教会或团契是否失去对真理的教导，是否失去爱，以致无法使人认同并委身其中。我们也要明白，教会团契里本来就是什么样的人都有，如何以爱互相接纳、劝勉并成长，是基督徒需要不断学习的功课。在教会里，没有谁比谁强，只有一起追求真理的同在，彼此合一，盼能共同得到最后的奖赏。Cuma sini pasamalau sini paupisu dan tintu soa kadaman。在教会里，没有谁比谁强，只有一起追求真理的同在，彼此合一，盼能共同得到最后的奖赏。Sinaya tianutin latinana pulingalingau tuamana sini pasamalau nuat semas latinana takamelang tua warung tuamana warung no sama tentina tamara sidilan latinana kemelang ayakana pasamarau sakatu sokataman aruta kimmin。我真正认识耶稣的身份吗？我明白所信的信仰吗？Sinaya tentintu sokataman。我真正认识耶稣的身份吗？我明白所信的信仰吗？ Sinaya tentin latinana Kini tu suata kini adavan saka kainuli。真理的主，我确信你是唯一的救主，但我有时仍会不慎受到迷惑而走偏了路。愿圣灵提醒我，好让我及时修正，使我始终能活在真理和爱中。奉主耶稣基督的名求，阿们。Mali tu soa kajam-jaman nama kacinana misla selang sumupu pacung tua kai no semat latinana takamelang tarmaluai tua mana warung tua mana padaze katino semat yang cina mapulat latinana pinita warung pinita uru sakanai kacinana mali tua sini padaze katino semat sakana pasamarau saka mali lamunana suliva lamunana mangwa lamunana ginki tu soa nukini adavan 大家平安。